Mbolo tsugani be Karlaini mbale inukulala mbolo binaka uji binabale binasema chuma ya nambogi nikua abono ni binatal tungani be namdo tahe na mbogi nikua binabale buna buni bengara bilaka mai kalambu sabano ni binatal tungani mbolo tal tungani be kem nikede na sema tal tunga mai na wasini ngono binango na wasini ngono ni mboti kay Punja celebrating 90 years ang bongi binaka ni kuwa. Ngona ya woni non darong tal no lasa ba mula tsuga ni be kem ni kede na sa sema to kamengori na VTFM Facebook page. Ngona salika kamure go VTFM na to kani ngani bengarabi makras kisaka ni mbula binaka. Wa mbula tal tsuga ni be nabi randu wa mbula binaka momo nani mi tal tsuga ni kede be rekede ngoni nakaile sema tsuma mai Nelson ni Manisulandi ba mbula tsere be kem ni liti sese nambara mbula binaka. Binabale bana se matsuk mailiti nambonge ndendai banu ne binatal tsungani nonda ya wo ni rongo tal no lasa nambonge ndendai da babara kir bale bu be Punja celebrating 90 years nabuno ne be tokoni nambonge ni kuai lewa arna tenge mbule binaka bina nimganda bu bale na rona tenge mai nabuni asi meneta asire na bale bana se matsuk mai inangu VTFM Namboti Gay Punja celebrating 19 years. Ia bina kada VTFM 92.2 FM na sa andun makataltonga mingon na wasingona ni mboti kay Punja celebrating 90 years na mboga bina ni kuwa na bugunanda kenenda tu indona ngauna na be kabi wa tombeka na ba kabi na ngono bina ngo nandambe tombeka na mo ndambe toka batikirto na lebemu se orto na ngone na ngono bina ngo bakina so sengo na tal timbenga be kemni ne tokani bakina be kemni talanga na ndrebo tiko na mboga bina ni kuwa be bale le tiko be na pasindia na wasini ngono binango bambula raramba tsunga ni weekenda na mbongi ndai sana ngono be kebe kebe na sema talta mengo me bunatani o bambula tsini ngor be Karlaini mbale ni kulala mbula binaka uji wakini be nabi rando be no moni be na miti be na ngoni nakaile sema tsumai mai Nelson mai Nisulandi wakina be liti sese na barabi ke lewa arna itenge na moni be na mitalto ake be rto na bubal na rona itenge mai na buniasi mai naita siri bambula taltsunga ni be lebula tako mbula binaka bani binatal tungani niko bono kula ndambule binaka tau na bole bina sema tsuma ena mbogi ni kuwa bani koroi mbule binaka mengena ni mengaini namba uto government quarters mai sabu mua government quarters mai tabiuni wakina bei J dhati mbiu isa mbule binaka yanu bina bale bu matangali na sema tsuma ena mbogi binani kuwa ngoe ndona taxi ndo be bale levi binaka ndondo be kemni na tura na marama ke ngandre bangori na turangango roni bi wale levi tu ena mbongi me na mataka J dhati mbiu teta ngoli tembo ndo mbole binaka tau na bale na sema tal tunga mai ena mbongi binani kuwa nambua matua taxi en haya na buguni na muni sema tal tunga mai ena mbongi binani kuwa abe kemni na tura na marama ngandre botu be wale levi ena mbongi binani kuwa ni roni sema ngandingori ena nambua matua taxi tuwa watu na kena ndreba na buguni bi wale levi ena be mbongi bambula talchoni ngorbi kalabeti roko mbula binaka bakir be Israeli tiko na ivalu na mdo sia matal tonga mengorbi na nimitiga ni bambimbi be choweli o chowa bambimbi ngabi Golden Oscar sanga ba ka bi chinga ngor mai rongi place me nawa mai nandera monji na udhi mbula binaka na nimitiga ni Hawks Bay o Tsibata ke Maria ke seini angonga moji na udhi mai Nisulandi na buguni aba ka bi kari me doi raisie na mbongi binaka ni kuwa nanda tal no lasanga mbongi ndai dar sarunga da makao tik mai ni tal no membaleti chona abugoni nona tilo miko na tobuto se na ikalebu ka tilo miko na bugoni nona tala indrendre abambula ta chona ngori bikani to ndono de simbula bina katau ya ngona tal no membaleti chona sanga ni chona mai mbua sanga ni chona mai bureta mai obola ngo chona bula isaranga ni bula tambu na ngona nge mai tarongi kina merome ba tarongi kina na lerua membaleti chona tarongi talenga naika se daba tilomi chona kina ngai tukuna ngao chona
Ngai tunanga na ika ve itona sang wanra tu tona nona bakilkila tu se manda le tilo mi ko kina na ika lebungo asanga itukuna na ika you tona wo bed at first ya na de talo la sa en mbongi bina ni kuwa ni rova tratorengi tuko na lerua se dava manda na puna e tilo mi tona kina na ika lebungo na nona koti ko kini ni be sanga mani tukuna ni na ika ngono na tarengi na nona sa tarengi membaleti tona ngai tuno ko bitona you bed at first ya na de talo la sa dava bina kina pale bobai punjas en mbongi bina ni kuwa na buno ne betoko ni babinaka na wasini ngone binango City FM Namboti Mboti Gay Punches celebrating 19 years. Obambola chunga ni bikimnike na Wambola chunga ni bikimnike na sema tumingo ri jau lutu na bonwa na imila ndombole binaka se na bole bona sema tumai Ricky Lesi Christopher Lesi na wai mbole binaka na nemi Felicia Senada Maria ke Merta Ricky mai namua ni wanga village school na lawa mera eleno angalo mai meme mai tau so mbo na talo ya talo mai mbua ya chona mai mbua wambula chuka de bikemdo mai mbua na mbogini kuwa na talo ni ndurni na mai mbua wakine be jau lutu na bonwa na imila mbole binaka se wakana buye wise mbole binaka mai mbulolo mai mba chubau ni koro wai mbole binaka no ne mengani kina na ngone ni nanoko na batu sila ke to grog tiga ngori mengali tu lautoka en mbongi ni kwa o mi nduana mbole binaka moji naudhi mbole binaka wawale na tipaini daga ni kuwa ni ronga dalbi TFM molumu na ngonda isa molumu na ngona manasa ngaratu mbole binaka ma sema chuka mengori be kelmendi wakona aisia rabu ni to ngona chungango manasa tunambuna ikande koronga na buguni ana mundo sema taltonga mai mbuguni kuwa mereni tivanga mai hauraki mai New Zealand dolabina na bole buna sema tumai na mbonge ndenda ye sabane ni virate ni weekenda na mbuguni kuwa peni mode rabina ka isa narto mai na go turanga matangalingo na mbonge bina ni kuwa rabina ka peni mode na bole buna sema tumai wami nduana mengene ni mingani kino lebe munio junior nduana Cade Aiden na mbonge ndenda ye yo wana salieli mbole binaka mai zombati mbole binaka tau bina bole bina sema taltonga mai an wasini ngono binango samisoni en sebaka nrau mbole binaka nani mitunga na sere tarabogoro samisoni sebaka nrau naimbuka naluai rara na itasiri binaka walebu mata na sema taltonga mai an mbonge ndendai wani ni bina taltonga ni weekend yo wana salieli mbole binaka salieli bina bale bina sema tumai na wasini ngono jali mbole binaka megene mani beroto na timi ni leli non roto na ngita chuka na singa waroi sarangango mai nukubuto ngai kerenga dona no to sere na lelin we na mitunga ndingo libai mai yobe ambau tele kunilanga jali na lelin na rawata endua no roto jamda binaka na madango madiu sela ndom mbole binaka na mital tunga ndingo rime botai ngabi woi sake rasalato mai sabu ndau sia mo chuk mai na mbongi binani kuai ya sana mai dapat kan nanda wasini ngauna ni mboti wambolo chone ngor bi Ritesh Prasad LT 2169 ne suba wani ni binatal tukai ni thank you Ritesh for joining us this afternoon dilu ngali korosaya malambula Golden Dreams ngango no sorry plaza ayawa wakin be Joseph Abuli ndrambula maleka tubuna kalonga tele bingrabi binabale buna sema chumai jo na mbongi ndai wani ni binatal tukai ni be kanda wakile be kemni tala nanreba Ritesh Prasad thank you for joining us and wabanu ni bina taltunga ni be kemni ketala na itoka ni sema taltunga mai na wasini ngonongo ndana pana moteni nonda ya woni ba sabu mbandor be no mi nikira mai na tini ni kala ko ba tini karua walele da mai na mu bina mi na messenger ni VTFM ndaro sa tiga bu bina mi saltunga ni na mbongi bina kangoe wanu ni bina tele be kenda ga mi sot taltunga na kabi ni borombuka membre tu na program ni mboti wani bina tele bekenda tamai Joshua Warijo match begera ni mngai nikina na ni mitunga nikina ve roto na boys susu yangona so sengona tingangon mai Ingham Townsville Queensland Kobi Eliki Mbola Nambalabu Moi na mbugini ndai kave entaru baka dengu mbola bina karata tabale na wale buna bengarabi na wale buna na ve itumberi chuka na lomani korni lotue
Rabulada matokana Ranandi Bulebinaka Maria Marama Bulebinaka Iwana Salayeli Remandana sere aleni oro mai karoko tunuloa. Ayawa. Omi nduwana matangali ona ita laijak. So moiko omi. Sabani ni bina tartunga ni vikenda. Ngai ipale leta mai na mubina numi. Na mbongi ni kuwa na messenger. Iwana Salayeli. Ngai ipale leta mai na mubina numi. Na mbongi dindai. Na messenger ni VTFM. Ndoro mai ndo botoki na meadha baidi na tinkarua. Ricky Lesi Christopher Lesi na wai. Mbule binaka. Na bale bunga na minga yirti kana ngoni buni mai na moniwanga village school na viti lebura ni mai daba mother oni lana vitoro ngilola mai ni kwa asena the Lesi kei Felice Lesi kei Maria na bunga ndai Mary Marama na minga ni kida be kei to delkusa zakau arriba kei Mary ndo ni mital to ni kida baba magi sera tarabango re pass out ni kibes ni mataka ba mimbi verto na 7L boys to batai wani ni bina to ni weekenda na wasini ngona bina kango Dapat takal tengah kena nonda, Chia Brown, so boleh bina kai bina balik bina sama cumai, nambung ini dah iporu buta pasar tu kan sampai dia wang bulat termi. Masih mana, tapi gua ndak boleh bina kat mengenai mengani kira beru tu nama ni beta mani, main nari koso mata so main rawe kero telengan, na beta boleh ni, gua Dr. Singh Lutoka. Masih mana zola ngali kira serta gua mengenai kira gua ni nanoko na patu sila engali tu Lutoka, watisoni amani inasa rocks nina ke Vasco. Nangura waisake do bole binaka nani mingani kina we eliki waiske waisia vatawa vale tuka ebotua mbola wai viti roofing boys sara mai daba taltake nanda ya wango ni mboti na mbongi binani kuwa wani ni binata tele bikeda kama isota le kabi ni